2008. godine profesor dr. Eben Aleksandar, akademski neurohirurg sa više od 25 godina radnog iskustva, tokom kojih je radio na mnogim prestižnim školama i fakultetima, uključujući Harvard, pao je u duboku komu zbog bakterijskog meningitisa, od retke vrste Escherichia coli koja se događa jednom u 10 miliona slučajeva. Posle nedelju dana u dubokoj komi, njegovi lekari su njegovu stopu preživljavanja procenili ispod 10%, uz upozorenje da će, ako se i nekako izvuče, biti u staračkom domu do kraja života. Ne samo da se potpuno i čudesno oporavio, već je ispričao neverovatno iskustvo bliske smrti iz vremena dok je bio u komi, kada je neokorteks njegovog mozga bio potpuno zatvoren. On je zapravo bio mrtav, bez funkcionalnog mozga, i sa materijalističkog pogleda na nauku svakako nije mozak koji bi mogao da manifestuje njegovo iskustvo, koje je veoma detaljno dokumentovao u knjizi koja je kasnije postala bestseller New York Timesa, Proof of Heaven. Tokom svog dugogodišnjeg iskustva kao neurohirurg čuo je priče od pacijenata o njihovim sopstvenim iskustvima bliske smrti, koje je nehajno odbacivao kao halucinacije. Nikada nije odvojio vreme da se zabavi ili istraži šta su njegovi pacijenti pričali, ili šta bi to uopšte moglo da znači. Kako je sam napisao u knjizi Proof of Heaven, kao i mnogi drugi naučni skeptici, odbio sam čak i da pogledam podatke relevantne za pitanja koje se tiču ovih fenomena. Prejudicirao sam podatke i one koji ih pružaju, jer moja ograničena perspektiva nije mogla da dosegne do racionalnog objašnjenja kako bi se takve stvari zapravo mogle dogoditi. On dalje dodaje: oni koji tvrde da ne postoje dokazi za fenomene koji ukazuju na proširenu svest, uprkos ogromnim dokazima koji govore suprotno, namerno su neznalice. Oni veruju da znaju istinu bez potrebe da gledaju činjenice. A poslušajte sada priču profesora doktora Ebena Aleksandra i njegovo iskustvo bliske smrti. Na sreću, moja Escherichia coli je konačno počela da reaguje. 7. dana kome, na opšte iznenađenje, otvorio sam oči i počeo da se vraćam. Šokirani medicinski radnici su me brzo ekstubirali. Porodični prijatelj koji je bio tamo nije mogao da shvati moj začuđeni izraz lica. Više mu je to ličilo na začuđeni pogled bebe, a ne na ono što bi se očekivalo od odrasle osobe koja se vraća iz nesvesnog stanja. Nedavno sam zahtevao objektivni medicinski pregled mojih kartona. Timom koji je pregledao moj karton koordinirao je dr. Bruce Grayson i došli su do sledećih zaključaka. 3 lekara, koji nisu povezani sa opštom bolnicom Lynchburg, završili su nezavisnu reviziju kompletnog medicinskog kartona o hospitalizaciji dr. Aleksandra i razgovarali sa 2 neurologa konsultanta iz bolnice kako bi prikupili dodatne informacije. Zapisnici su ukazivali da je dr. Aleksandar doveden u hitnu pomoć bez reakcije, sa dokazima o bakterijskoj infekciji, a procenjeno je da ima umerenu povredu mozga, koja je brzo napredovala u tešku povredu mozga u narednih nekoliko sati. Skeniranje mozga pokazalo je da su membrane koje pokrivaju mozak, kao i žlebovi u njegovoj moždanoj kori, natečeni tečnošću ispunjenom gnojem, koja je sabijala kortikalno tkivo. Laboratorijski pregled pokazao je da postoji bakterijska infekcija u njegovom likvoru, zbog organizma koji veoma retko izaziva meningitis kod odraslih, a i kada dođe, skoro je uvek fatalan ili rezultira trajnim neurološkim deficitom. Ipak, nakon dubokog iskustva bliske smrti, dr. Aleksandar se na kraju probudio iz kome i za nekoliko meseci postigao, kako su njegovi iznenađeni neurolozi nazvali, potpun i izvanredan oporavak od bolesti za koju su se složili da bi mogla biti fatalna, bez bilo kakvog rezidualnog neurološkog deficita. Kasnije je profesor dr. Aleksandar izjavio: da me je neko pitao pre kome koliko će se pacijent sećati posle tako teškog meningitisa, odgovorio bih ništa i u sebi bih razmišljao da se niko neće oporaviti od takve bolesti, bar ne do tačke mogućnosti da razgovaraju o svojim sećanjima. Dakle, možete zamisliti moje iznenađenje što sam se sećao složene i bogate odiseje iz perioda dok sam bio u komi, koja je sadržala više od 20.000 reči, do trenutka kada sam sve to zapisao tokom 6 nedelja nakon povratka iz bolnice. Moj stariji sin savjetovao me da snimim sve čega se sećam pre nego što pročitam bilo šta o iskustvima bliske smrti, fizici ili kosmologiji. Poslušao sam ga i upravo sam to uradio. Uprkos intenzivnoj želji da pročitam sve što sam mogao o tim temama,
na osnovu zadivljujućeg karaktera mog iskustva bliske smrti. Moja prva sećanja su počela u primitivnom grubom carstvu bez reakcije, u crnilu iz kojeg me je spasilo polako okretajuće jasno belo svetlo, povezano sa muzičkom melodijom, koje je služilo kao neka vrsta portala u bogata i ultrarealna carstva. Ovo carstvo bilo je ispunjeno mnogim zemaljskim i duhovnim karakteristikama, živopisnim i dramatičnim biljnim svetom, sa cvećem i pupoljcima koji su rascvetali bogato i bez znakova smrti ili propadanja, vodopadima u svetlucave kristalne bazene, hiljade bića koja plešu ispod sa velikom radošću i veseljem, sve podstaknuto zlatnim kuglama na nebu iznad, anđelski horovi koji su emitovali natpeve i himne koje su grmele kroz moju svest, i ljupka devojka na leptirovom krilu koja se mesecima kasnije pokazala kao centralna za moje razumevanje stvarnosti i iskustva. Pevanje i himne koje su grmele iz tih anđelskih horova pružile su još jedan portal ka višim carstvima, na kraju uvevši moju svest u srž, beskrajno crnilo ispunjeno isceliteljskom snagom sveljubljećeg božanstva na izvoru, koga mnogi označavaju kao Boga. Dok sam sve to pisao nedeljama kasnije, Bog je delovao previše slabašna mala ljudska riječ sa mnogo prtljaga, očigledno ne uspevajući da opiše moć, veličanstvenost i strahopoštovanje kojima sam bio svedok. Prvobitno sam to božanstvo nazvao Om, a to je zvuk koga sam se sećao iz tog carstva, a ono je predstavljalo rezonancu unutar beskonačnosti i večnosti. Mnoge lekcije su podučavane u tom osnovnom carstvu, pri čemu se sav univerzum sastoji iz više dimenzija, a on je srušen u složenu nadsferu koja je služila kao oruđe za unapređenje nekih dubokih lekcija. Svo moje razumevanje prostora, vremena, mase, energije, informacija, putovanja duše, uzročnosti zagrobnog života, reinkarnacije, značenje i svrhe, poprimilo je izvanredne odnose koje čak tek sada počinjem da razotkrivam. Više puta sam prošao kroz te duhovne oblasti, od najniže dimenzije pa sve do srca, i na taj način sam okusio bogatu duhovnu odiseju, koja potpuno prkosi svakom konvencionalnom naučnom shvatanju, s obzirom na trajanje i težinu mog meningoencefalitisa. S obzirom na te medicinske činjenice, moj mozak nije bio u stanju da pruži bilo kakve halucinacije, san ili psihički efekat droge. Zbog globalnog oštećenja mog neokorteksa, tako očiglednog iz mojih neuroloških pregleda, skeniranja i laboratorijskih vrednosti. Moja koma me je naučila mnogim stvarima. Prvo i najvažnije, iskustva bliske smrti i povezana mistična stanja svesti otkrivaju ključne istine o prirodi postojanja. Jednostavno odbacivanje kao halucinacije pogodno je za mnoge u konvencionalnoj naučnoj zajednici, ali samo nastavlja da ih odvodi dalje od dublje istine koja nam ova iskustva otkrivaju. Konvencionalni reduktivni materialistički model koji su prihvatili mnogi u naučnoj zajednici uključuje njegovu pretpostavku da fizički mozak stvara svest i da je naše ljudsko postojanje od rođenja do smrti i ništa više. A on je u osnovi pogrešan. U svojoj srži, taj materialistički model namerno ignoriše ono što ja verujem da je osnova celokupnog postojanja. Svest. Iskustva bliske smrti kao što je moj tada predstavljaju vrh koplja u brzo napredujućem prosvjetljenju naučne zajednice oko odnosa mozak i našeg razumevanja same prirode stvarnosti. Nakon ovoga, svet više nikada neće biti isti.